Phalaphala FM yo vha une nga ḽa 2 ḽa Luhuhi nga ṅwaha wa 1985. Nga ṅwaha wa 1980 Radio Thohoyanḓou yo mbo ḓi ṱanganywa na Radio Venḓa. Ḓuvha ḽa u thoma ḽe Radio Venḓa ya muyani, vhathetshelesi vho ṱanganedzwa nga Vho Vevisara Muṋenyiwa. Hei ndi Radio Venḓa, tshifhinga zwino ndi miniti 2 u bva kha iri ya vhuṱanu. Ndi Tshirova Salatiel Ramuṋenyiwa a vha ṱanganedzaho ṋamusi, muhashi wa u thoma u hasha muyani kha Radio Venḓa. Kha vha ḓiphine nga radio hedzi dzine dza ḓo vha shumela nga misi yoṱhe. Hoṱhe hoṱhe nda ri vevisa Venḓa. Vhaṅwe vha vhahashi vha u thoma vha Radio Venḓa hu katelwa Vho Vevisara Muṋenyiwa, Vho BR Manyatshe. Wa ṱoḓa u vhala vhoṱhe zwi nga u kanganyisa. Muungo wa radio nga hetsho tshifhinga wo vha u tshi pfala nga heyi nḓila. Radio Venḓa, Radio Venḓa, tshiṱitshi tsha khwine. Radio Venḓa, yone ya vhavenḓa. Radio Venḓa, khonani yavho ya maola luambo lwavho. Dziṅwe dza mbekanyamushumo dza musi uḽa dze dza vha dzi na bvumo vhukuma hu katelwa Magondoni. Tshitakadzaho ndi zwa uri pfufho khulwane ine muthu anga kona u i wana kha ino mbekanyamushumo ya Magondoni ndi u tsireledza vhutshilo hawe, a tsireledza na vhutshilo a vhaṅwe vhathu vhane arali a tshi nga ṱuwa fhano shangoni vha nga sala vha tshi shengela. Mitambo Pala Kamro Kasolos LTD Larry Park mapara na tebela pala ene Johannes Matangu hata pala mtangana ene George Harari Makubela hata Goodman Songwane hata pala ene Rodney Bush hata Andres Mpondo hata pala William Makura hata Joseph Rabilefam. Kari ḓivhane Ndima dekona vhuḓivha thetshelesi vhoṱhe vha Radio Venḓa ya Koporasi ya Khasho Afrika Tshipembe. Ndi khou dovha hafhu nda vha ṱanganedza ṋamusi nga ḽavhuraru kha mbekanyamushumo yashu ya Kha ri ḓivhane. Ndi mbekanyamushumo ya Kha ri ḓivhane ine ra ṱangana khayo tshifhinga tshoṱhe nga ḽavhuraru. Dza ndumeliso Ndi mbekanyamushumo ya ndumeliso dza luṱingo ndivho nyi ndivho Blake kha vha ambese Vho Blake ri zwipfe ndivho Blake afa kha vha lumelise madzina a vhathu vhararu vhane vha nyago vha lumelisa ndi khou lumelisa ine ya vha team ine ya vha pfi Madombija again ndi itambe zwavhuḓi nga holiday. hai ndi zwavhuḓi zwino ri ḓo vha ṋea luimbo lwavhuḓi nga maanḓa hafha na lune lwa khou ḓa nga vhaḓa vha ṱhangano dzine vhone the after all vha tshi amba luimbo lwavho lwo ri for all the friends. asa tu fedza u lumelisa Vho ṱanganedzwa. Hello Wamkumba. Hello. Bedford yo. Willy Willy amasya ndi Chikwara. Ndi Mkumba tipeta ndi Tshihira, utipeta ndi Tshihira. mafhungo Vhathetshelesa Radio Venḓa Koporasi ya Khasho Afrika Tshipembe tevhela ndi mafhungo vha tshi vhalwa nga tshifhinga tshivha ndi masiari. Nṱha tshithoma ndi awara ya vhumalo. Vhathetshelesa Radio Venḓa ya SABC hu khou tevhela mafhungo vha tshi abalelwa nga Vho Victor Mukwevho Nefumbani. Ndi matsheloni Vho Muhati a u fhedzisela a ri zwimogo zwine zwa itwa nga mimoḓoro ngei Brazil zwi khou tshikafhadza mupo lwe a vhuya tou dzhiwa vhukando ha uri goloi dza zwikorokoro dzi songo tsha dzhena badani. Musi goloi dzi tshi fhungudzwa u dzhena dziḓoroboni, zwikorokoro zwine zwo enda zwi tshi dubisa ḓitsi zwo iledzwa fhethu hune ha wanalesa vhathu uri vhathu vha kone u fema vho mufe wavhuḓi. Ngei Sao Paulo u bva nga awara ya vhusumbe nga matsheloni swika nga awara ya vhumalo nga madekwana, goloi dzine dza sia ḓitsi nga murahu dzo iledzwa dziḓoroboni na fhethu hune vhathu vha wanala hone. O guma mafhungo awara ya vhumalo. Tshibulebule Radio yo thoma i tshi hasha awara dzi si gathi nga ḓuvha i tshi sielisana na Radio Tsonga. Kha ri pfe vhahashi ḓuvha ḽi a pfi radio a i tsha vala khathihi na maipfi ya u tamela mashudu nga khosikhulo Vho PR Mphephu. Ri a vha ṱanganedza vhathetshelesi vha Radio Venḓa vha khou ṱanganedzwa nga Andy Andrew Manavhela na Soli Ramuṋenyiwa. Ri vhathetshelesi vhashu u bva namusi radio a i tsha valwa i shuma vhusiku na masiari ndi uri ḓuvha ḽoṱhe. Zwino vhathetshelesi vhashu
ri ḓo ri tshi vulaho mushumo washu ra thoma ra humbela vhahulwane vashu uri vha ri fhe maimbiwa nyana ḓo humbela khosi khulu vho PR Mpepu uri na vhone vha ri kanzwe nga zwiṅwevho. Vhavenḓa vashu vhoṱhe rine vhavenḓa ri pfa ri tshi ḓihudzaho nge ra wana khasho ya ḓuvha ḽoṱhe u fana na dziṅwe tshaka fhano kha Riphabuḽiki ya Afrika Tshipembe zwo bva kha u konḓelela na mafulufulu na u sa neta hashu. Nga ṅwaha wa 1980 nga murahu ha u vhulawa ha mashango haya, Radio Thohoyanḓou yo mbo ḓi ṱanganywa na Radio Venda. Dzina ḽa uri Phalaphala FM ḽo bva phanḓa nga murahu ha musi ho itiwa khuwelelo kha vhathetshelesi ha humbeliwa madzina. Vhalanguli vha tshiṱitshi vha fhedza vha tshi nanga madzina mavhili, Masase na Phalaphala FM. Ha ḓivha na vhathetshelesi vhe vha ri Radio Venda ḽi songo fa, fhedzi ye Phalaphala FM ḽa bva phanḓa. Kha ri pfe mulanguli wa tshiṱitshi nga itsho tshifhinga Vho Joseph Sadiki nga ḓuvha ḽe dzina ḽa uri Phalaphala FM ḽa rwelwa ṱari. A rongo ita zwine rine ra vhona zwi zwone, ro zwi shuma na vhathu, ro humbela na u ṱoḓa mihumbulo ya vhathu. Ndi hezwi zwine vha pfa zwithu zwa hone musi zwi tshi itiwa zwo isiwa na kha vhathu. And the public was in favor of the changes. And amongst the three proposed names, which were Masase, Phalaphala, and Radio Venda, ngauri vhaṅwe vho ḓiri ḽa Radio Venda ḽo luga kha ri dzule nalo, vhaṅwe vha ri hai ri a shanduka ngauri zwithu zwi khou shanduka. The public was in favor of Phalaphala. Phalaphala FM yo ḓa ya thoma na mbekanyamushumo dze dza tamwa na u edziselwa nga dziṅwe radio. Mbekanyamushumo dzi fanaho na Peace Jobs. Ndi matsheloni. Mishumo ya mutsha. Amutsha nda. Mishumo o thoma iwa TV ya kupelele. Ine ya funga. Ezi yamba isa mitalo mitshuku na midala. Mushumo wa vhili wa friji ine ya choka. Iba friji ko choka. Nda. Koroni. Ndi matsheloni ndo vhatanganedza kha mbekanyamushumo ya Koroni kha ri ḽitsuke na musi nga ḓuvha ḽa vhu-23 ḽa ṅwedzi wa Shundunthule ṅwaha wa 2016 muthetshesi wa Phalaphala FM nṋe ndi pfi Ropiwa ndo vhatanganedza nga u tou rali. A ri ḓo ṱanḓavhudza muhumbulo sa lushaka lwa Vhavenḓa ri dzhene mbingano ri tshi pfa ra pfesesa. A hu na mubebi na muthihi a nga ri wanga ḽi vhe ḓabaḓaba. U na zwinaka zwine zwa vhaṅwe. Vhathu vhavhili vho fhambanaho zwino vho divosaho. Hu na mubebi muthihi kha tshanḓa tsha monde a khou tikedzwa mbingano nga hange u na mubebi muthihi kha tshanḓa tshawe ḽa khou ri a i kwashekani. Chiko ndi Firotenda ndi une ra ḓo vha roṱhe na ṋamusi kha mbekanyamushumo ya Chiko masitshele a ḓuvha ḽa ṋamusi ri ḓo thoma nga u ṱanganedza mihumbulo yavho musi ro lavhelesa ṱhoho dza mafhungo. Tshiṅwe hafhu ndi nyambedzano dzine ra ḓo dzi fara nga awara ya vhuvhili musi ro lavhelesa u ṋetshedzwa tshigwevho ha muthanga wona wa miṅwaha ya 26 ndi Vho Godfrey Ntsiene o vhona milandu miṱanu ya u vhulaha, mina ya u tshipa na mivhili ya u ṱangula. O gwevhiwa u dzula dzhele miṅwaha ya maḓana mavhili na 55. Miṅwaha iyo miṅwaha i tshi ḓo vha i tshi khou tshimbila mazha. Ndi heyo mbekanyamushumo ya Chiko ṋamusi. Kha mbekanyamushumo dza u thusa vhadzulapo, Phalaphala FM yo swikelela zwinzhi. Fulo ḽa u kuvhanganya zwienda ḽa vhana vha tshikolo. U bva tshe ra thoma nga ṅwaha wa 2002 ro no kuvhanganya zwienda zwi paḓaho zwigidi zwa 13. Vhana vhane vha paḓa zwigidi zwa 13 vho no vhuyelwa nga kha heḽi fulo. Ri livhuwa vhoramabindu na vhathetshelesi vhoṱhe vhe vha shela mulenzhe. Mitshino ya sialala, hafha ndi une ra ḓiṱongisa nga sialala. Ṅwaha nga ṅwaha ri vha na hoyu muṱaṱisano hune zwigwada zwa sialala zwa ṱaṱisana. Hezwi zwi thusa u vusuludza mvelele. Ro ṋetshedza nnḓu dzi re na tshivhalo, ro ita muṱanganano na vhoramabindu vho fhambanaho. Ro dala fhaḽa Siloam he ra ṋetshedza nnḓu ya phera dza sumbe na fenitshara ya hone kha vha muṱa wa Haramugondo. Nyendo dza mashango ḓavha dzo thoma fhano kha Phalaphala FM. Ro no dalela mashango a re na tshivhalo a fanaho na France, Spain, United Arab Emirates, Thailand, Bangkok, Greece, Argentina, Brazil, Turkey, Gibraltar, India na maṅwe manzhi.
Phalaphala FM yo vha phangami kha uri hu thomiwe pfufho dza muzika wa Tshivenḓa. Tshima uno ṅwaha tshima dzi khou dzhena kha ṅwaha wa vhuṋa. Hezwi zwi khou thusa u takula muzika wa Tshivenḓa na u anḓadza kha dziṅwe tshaka. Na afha muṱani wa Phalaphala FM hu shumiwa hani? Kha ri ḓo mona na dzi ofisi ri vhone zwine vhashumi vha dzhena khazwo kha mushumo wavho wa ḓuvha na ḓuvha. Nṋe ndi Joel Tangulani, administrator ya Phalaphala FM. Ndi shumana na procurement fhano kha Phalaphala FM. Ndi wanala ofisini henefha u bva musumbulowo u swika ḽavhuṱanu, awara ya malo nga matsheloni u swika awara ya vhuṋa. Dzina langa ndi Fumulelo Ramarumo, ndi executive producer ya mbekanyamushumo dzashu dza pfunzo SABC Education kha Phalaphala FM. Ndi Mtenda Thengwe, ndi shuma kha Phalaphala FM, ndi ita sound and imaging. Nṋe ndi Melody J, fhano kha Phalaphala FM ndi on air traffic officer. Ndi Netosh Gill, mubveledzi wa mbekanyamushumo ya u rowa kha Phalaphala FM, awara ya vhuraru guma nga awara ya rathi musumbulo u swika ḽavhuṱanu. Nṋe nga dzina ndi Ropora Mfumedzi, mudzudzanyi wa muzika kha Phalaphala FM. Ndi hafha noni hune ra vha ri khou shumela hone, hune ra vha ri tshi khou dzudzanya muzika uri gumaho ya lushakani. Ahuna na CD na nthihi sa unga wa khou dzi vhona hafha ofisini ine ya studio. Ri shumela hafha noni u itela uri muzika u kone u ya lushakani. Ravele, ndi programs manager wa Phalaphala FM. Nṋe ndi pfhi Murendeni Muhali, ndi mudzudzanyi wa mafhungo kha Phalaphala FM. Nda dovha nda vha muhashi na mubveledzi wa mafhungo a zwa ikonomi na masheleni henefha kha Phalaphala FM, hune mafhungo eneyo a hashiwa kha mbekanyamushumo ya Vhanḓilani na Majandibai nga matsheloni, khathihi na kha mbekanyamushumo ya dzi ya u rowa na The A-Team nga masiari. Nda dovha nda hasha mbekanyamushumo ine ya ḓivhea sa nḓivho ya masheleni nga ḽavhuṋa ḽiṅwe na ḽiṅwe u bva nga hafhu u bva kha awara ya vhumalo nga madekwana u swika nga awara ya vhuṱahe henefha kha Phalaphala FM. Nṋe ndi Fananani Makhazimpilo, ndi muvhali wa mafhungo kha Phalaphala FM. Nda dovha hafhu nda vha muimbi wa muzika wa Afro Jazz. Ndi fulufhela vha ḓo ḓiphina nga mafhungo nga tshifhinga tshoṱhe musi ri tshi khou vha ṋekedza one nga luambo lwa grade 1. Ndi vha funa zwone. Nṋe ndi Paula Matonsi, ndi mubveledzi muhulwane wa mbekanyamushumo fhano kha Phalaphala FM. Nṋe ndi Nerudzani Mulaudzi, ndi muhulwane wa ofisi ya mbambadzo kha Phalaphala FM. My name is Freddy Sadiki. I'm the station manager at Phalaphala FM for over 10 years now. I've been with the SABC for over 20 years. Afha ndi hune ra hashela hone murumbo khou tambela tshanḓa kha Vhanḓilani, Majandibai na Chittagong. Achibaya tshikoloni vha tshi musa zwo ita mini ṅwana ari vha khou ntambudza nga maanḓa tshikoloni vha sokou nthwa hezwa zwo ri ndi ḓo ni wana tshikolo tshe tshifa ndi ḓo ni wana masiari na musi bambeloni hoyu muthu kana swika ya vhusa vhabebi baba vha ri ndi muhirela vhalindi hoyu ṅwana khou tou lindiwa tshiya tshikoloni u ṱuwa na vhalindi vha na mini vha na zwoṱhe zwine zwamedza dzoṱhe na musi a tshi vhuya navho zwina ri twa dzhena na kilasini zwi amba ri nga ḓi wana vha tshi khou tou shosha vhange phanḓa vha tshi khou funza havha vhanna vhavhili muṅwe angafha kuṱhanga ku vhukati ndi ngani kha vha vhona vha vhalindi vho dzula ngafha matongo a deske ho gogodelwa zwivhini ari kamba zwa zwinoni zwone zwihulwane zwo to vheiwa nga vhanetosiwa zwori hoyu muthu kana nga kwamiwa nga muthu ṋamusi na vhuthishere na vhona vha tshi tetemela vha tshi mu vhudzisa ya nwelela na pfunzo kha vhaṅwe vhanajandiba fhedzi ndi zwi ita shango phela minzhi ya 12 ri khou bva kha warasha vhumara thomeri kati ri ya vhuya ri ṱasulula tshigathalo tshiswa na muano zwino ndi tshifhinga Phalaphala FM ri nanwi misi yoṱhe.